Slab u devam filmete başavani delal. Ji bernameya wî dîveşa nariya tezet xêratnave dikin. Babeta bernameya me îroye mafê perwerdeya zimanî dayîkê li Kurdistana Bakur û diasporayê. Dîveşanî de em ê ji bo zêdetir zelalkirina vê mijarê me mêvandariya Birêz Wayet Tayyip ji dahokê ya Herêma Kurdistanê û Birêz Haluk Öztürk Stokholma paytextê Swêdê kir. Birêz Wayet Tayyip serokê veşarxanaya Spîrê Zek û tenê kitêbên Kurdî yên bûna zaran çap dikin û serokê fraksiyona Kurdan yên berê Parlamentoya Iraqê herva biryadarê Komîteya Ragiyandin û Rewşenbîriya ya Parlamentoya Iraqê bû. Wayet Tayyip yek ji van kesan ku ji bo zimanê Kurdî li Iraqê bibe zimanê fermî gelek xebat kiriye. Sala 2014 da Kurdî tewaya Iraqê bû zimanê fermî. Dema jiyana xwe li Swêdê 10 salan mamostayê zimanê Kurdî bûye 7 pirtûkên wî yên helbestan hatine çapkirin. Birêz Haluk Öztürk 36 sala mamostayê zimanê Kurdî li dibistanên Swêdê nivîskarê pirtûkên Kurdî yên dersan berpirsiyarê Serekeyê Kovara Roja Nû endamê Komîteya Hekparê li Swêdê ye. Xizmeta van camêran divarê pêşxistina zimên û kultûra gelê Kurda gelekî mezin e. Jiyan xizmeta her yek ji wan hêjaya bernameyeke taybet e sîvîdarim demeke nêz da em ê van bernamayên ra berîve bikin. Temaşevanên delal çawa min destpêkê da got mijara bernameya me îro ye mafê perwerdeya zimanê dayîkê Kurdistana Bakur û diasporayê. Kurdistanê daxwazên wekî bila Kurdî bibe zimanê fermî roj bi roj zêde dibin û mafê perwerdeya zimanê dayîkê îro di rojavê da ye. Hemû partiyên siyasî, saziyên sivîl, medya Kurdî, rewşenbîr û hunirmend herkes ji alî xwe da li ser rewşa zimanê Kurdî niqaş dikin û rêdir bê çareserkirina vê pirsgirêkê dinirxînin. û her millet bi zanê xwe tê nasîn. Elbet jî ziman rûmeta her kesan û her miletan e. Mafê her kesekî û her gelekî heye ku bi zimanê xwe bixwîne û perwerde bibe. Kurd milletekî rojhilata navîn e bi hezar salan berî de Kurd û gelên Mesopotamyê din yê mîna Ereban, Tirkan û Farizan rojhilata navîn de dijîn û ku mafê Ereban, Tirkan û Farisan çawa heq e yê Kurdan jî dibe gerek heq be. Lê mixabin ev milletê ku cînarên Kurdan in ser Kurdan zordestiyeke bêwîjdan dimeşînin perwerdeyê bi zimanê Kurdî ji alî rejîmên serdest ve hatiye qedeğekirin. Mesopotamya Anatolya ku derbûşa ziman û çandan bûn pisaya heşmendiya nîjetperestiya bû goristana ziman û çandan. Türkiye divarê siyaseta zimên da ji destpêka demezirandinê heta îro her çi qas goyerî jî pêk bên siyaseteke înkarkirinê dimeşîne. Li gorî rapora UNESCO destpêka awabûna komerî da Tirkiyeyê pêncî di ziman û zarava dihatina xaftin. Piştî 100 salî dîsa gorî rapora UNESCOyê ji pêncî di zimanan 18 tunebûn, 16 ziman bertunebûnê ne, 11 ziman jî yanî bin xetereyê dane û 6 jî berxa didin, dawan da jî zaravayê kurmancî ye û yek jî Tirkiye ev jî herî azadixwir e. Di me aylûnê de sala nû ya xwandin û perwerdeyê devletên jiyanî dest pê dikin herva Tirkiyeyê jî dest pê bibe lê mixabin 25 milyon Kurd Kurdistana Bakur û Tirkiye wê dîsa ji mafê perwerdeyê zimanê zikmakî bêpar bimînin. Milyonan zarokên Kurd ji necariyê ji ber bê alternatîvayê dê berî xwe bidin dibistanên Tirkî. Belê ev jî şêweyeke jenosîda jê re dibêjin yanî jenosîda spî. Gel çand xwe bi zimanê xwe digîne nifşên nû. Ji bo mirov asîmîle nebe pêwîst e mirov bi zimanê zikmakî perwerde bike û xwedî zimanê xwe derkeve. Tirkiye ku gelek peymanên navnetewî îmza kiriye derfeta perwerdeya zimanê zikmakî nade zarokên Kurd. Qedeğeya zimanê milletekî rasterast faşîzm e û nîjetperestî ye. Rewşa zimanê Kurdî her çi qas nihal başûrê Kurdistanê baş be jî lê li her sê perçeyên Kurdistanê rewşeke gelek xirab e. Bi taybetî rewşa herî xirab li Bakurê Kurdistanê ye. Îro derbarê vê mijarê em ê mêvanê xwe ra biaxivin. Destpêkê dixwazim derbasî bal mêvanê me Birêz Wayetîn bim. Çawa hebe cenabê te cenabê we ji beşa welatê me yê azad e şikir pirs ceva nehebûn û tunebûne mafê perwerdeyê lê dixwazim pirs bikim mafê perwerde ya zimanê dayîkê gelo li gor we
اف موف چیه جبو تی او دبی چوا وره فهم کرن و گور رفش کردی ایروین دا اف موف دکاره چه بده کردان آجی کرد چه سودی دکاره جه بگرن کرن بگه بیز مایه بله گلای سپاس راول من ریزن من بو همی او هوارن مدبینن یان بو هداریا مدکن سلاف ریزن من بو هوارن مهجا که خالوق لستوکولمه سپاس بو تجربه لخان کو تا افدت حتى دایما ابرو مهوای کرینه به رشتنها کردواری دا ام بحثا خمو جان و خون خوب کین و کردی درباره زمانی دا زمان زکماکی یا زمان دایی که با تینا ناف کرم پی اما هنه بجین مافی هر کسی که وی زمانی پشتی المالت آغوید وی زمانی خود دبستان پیش دا ببد ام دزانین که زاروک وقتا تمنوی بتا 5 سال 6 سال هشتا دست بدبستان نکریه او زمان المالت تا آخفتن زمان دیاوی بغابیوی جارنا زمانه که جارنا پترش زمانه که دو زمانن هر دو هیند به بس چوا هیند به یعنی بلکی بیجین 500 600 پی وازیتر پینا آخفت سویدی دا سویدیا بحث دکر که زمان سویدی وقتی ما مستطید که دبستان سویدی دگوت هر زاروکه که سویدی وی وقتی 7 سالیه دست دبستان کرد بری بیتا دبستان 2500 پیوا دزاند یعنی دزاند چوا یان آغوت یان فهم دکت یان بکار دینتن لی تنی وقتی سالا پیشیه 2 سال پیشیه او 2500 پی به زمان ویداد بنا 5000 پی یعنی 5 سال 6 سال المال دبینه تنی 2500 پی واهین دبه 2 سال دبستان 2500 پی واهین دبه یعنی دبه 5000 جبویجی وقتا ام زانین بو هیچ زمانه کی تیرانا که تنیش دیا خو باب خو پیر ببید لازمه دبستان هبتن خواندن و نویسین جی زمانی هین ببتن ادبیات و رزمان و گراماتیکا وی زمانی ریدویسا وی زمانی جی بزاند اف جی المال نابه دبستان دبه جبوی جی تشتکی گل سروشتیه کو مروف داخواز بکد دبستان او زمان دبستان نهینه خواندن و نویسین هدی نامینن یعنی او کسی به بی زمانی آخوید جی زمانوی جی خودت مینن شونا زمانوی زمانه که دن تیتن مثلا باکور کردستان ترکیه کرده زارون که یک وقتا دچه دبستانی بلکی تنه کردی جی دزانن لهدی کردیاوی پاش داشته ترکیاوی زیده دبستان پاشین ترکی جه زمانوی گیرن يعني ام بيجينكو او ولاتو دولتين كو دبستانا نايل دبستان زمانه كي دركبن او جنوسايدا كولتوري ديكن بله وقت كو سوسيولينغويستيكا كا فنلندي ناوي توبه سكوت ناف كانغاس يلا دوستا كردانا يلا برواني زمان كردي كيريا اويد يل صد سوسیولوژیستین جهانی نامه یک پیشکشی یو اینه کرد نتوین یک گرتی گوت یا لازمه ام تاوانا جنوسایدا مروفان و جنوسایدا کلتوران وقت یک حساب بکی یعنی مثلا ملتک هاتی جنوساید کرن و هاتینا کشتن جبنی بنبر کرینه وکی ارمنال ترکیه وکی بيجين جهية ألمانيا شوا أو تاوانا لازم قد غكرنا زمانا جي أم بيجين أبجي جنوسايدا كولتورية أو دولة بين مذاكرة لما خابن همو دولتين كو أندام بوينات كوما ملتان دجي ببرياري دركتن جبال كو حمان جنوسايدا كولتوري كريا همو تاوان بارش بويل دجي بي ساكنينه الا كردست بلا يكتب كيفت كربكه
که طایب اجبو که زمان کردی ایراقی به زمان فرمی و گلک خبات کریه و سال 2014 دا مجروجی گود کردی توایا ایراقی بو زمان فرمی دوی واری دا امگی و بی هم پی براستی امزانون خطر نمان زمان کردی باشورت نه لی پرورده هر دو زاراف هنه گلو زمان عربی جی دبستان کردستانی تین در باز کرن بله خو از تشتكي وبجم يعني كرتي از بحث عراقي كم بله العراق طلع سيهويكي 1931 قانون اقدر كد قانون زمان فرمي تبي قانون دا زمان كردي بوتيا ما في كرده هيا الهوليري سليمانية وي وقتي دهوك ولايات نبو دهوك جي قزابو ناوي وان قزاجي ابن كسر بموصلي بوينه دبجا ما في هيا بزمان كردي بخينه لي جبركو سليماني وهولير باريزگه بوينه يعني ولايات بوينه اوان او ماف دست بيكر تايبتي السليمانية دهوكي ام دهوك وزاقو آميدي وشيخان واف قزاين بهدينان او همو سر بموصلي بابون موصل جي عربي هرشو بيني عراق الموصل او ورين ما قلت ما بكرمانجي نخواد يعني كردي كردستان وباشور تاني سوراني الهوليري وسليمانية تاتا خاندن ام البهدينان عربي سرما فرس كربو حتى صالح هفته 1907 دست دبستان هاته كرن هفته و پنج دي ساله ما نوتو ايكي جاركادي هز دست بكر يعني او قانون هوية بس سال 2014 از اندام پارلمانتو عراقي بوم كوميتا روشنبيري بوم شانسيما باز بو سروك كوميتي يكي شاعر بو عرب بو شيعة بو علي شلاح بودني لسويسرا ما بو او پناهنده بو لسويسرا سويسرا ولاتك بكريا زمان الماني فرنسي ايطاليش بو برگیر جنگرا ويجي ميسون دمروجي تابي البري وصابو سروك شيعة جيجر سنة برياردر كرد برانيا كوميتي برلماني وصابو برلمانتو أبديجي ميسونجي بيراوي كرد بو والإنجلترا بريطانيا معظم بوش يعني شانس وهبو تشبو شانس وهبو ما شاف دو فام كر إدي ما أو ما بروجي حاضر كر ما دا برلمانتوي ما قوتي بو نكا فرق شبوت قانونا مدى نكا لازمة البصرة جي زمان الكردي زمان كي فرمية البغداد جي زمان الكردي فرمية بري تاني الكردستاني بو نكا بقانون قصدي الهمي عراقي كردان مافيا اما چند راست اف قانون جيبجي و جيبجينا و جيبجينا بويا يعني قانون نهاتي جيبجي كرن لي ليساجي فايده و هيا وي دوكومنت دست كردادا وكي نمونه يجيبوا ولايات جيران بو تركيا بو ايران يعني راستيجي در خستنا و قانوني تشتكي معظم بو دست كفتي معظم بو كردا از تشتكي ديجي بجم كوميتا مدى ما سريان هبون نا تركمان هبون نا ارمن هبون من مقول زماني وانا جيبت ببترس بي يعني ما نتني بروانيش زماني كرديك وانا حتى قلت اف شو زمان انتو تبيجي كاز اف زمان نين مقول هنا ما زماني ارمنيجي يعني ما في ارمناجي مدبري پاراست ما في تركماناجي ما پاراست ما في سرياناجي ما في بونجي فرمية بريس بايد بله او جينكا هر جيكي كو جمارا وگلك بت او البري دقالن دبستانا وهبت دي البحضا من كدرين يعني ما فرمي افهر چار زمانه عربي كردي پاشنه تركماني وسرياني وارمنيجي يعني ما اف زمانه هميت بقانون داوتينا البته که کردک نبا چجر عربا زمان ترکمانی و سریانی و ارمنی نتخسته نافده گره جانه کجی ترکمان بجن کرد تعدای مدکر بخوده همین داوه ما فی وانا پارستیه
دیسا بسیاری کنه بن گلک سپاس دیسا پرسکه بسا برس مایاد بنگه و شمندی و حس کردن زمانی دایی که اجتماعی زاروکاتی دست پیدا که جناب تاجی گفت یعنی زاروکاتی ها من دا چیروکی یعنی دفکی هبون لی چیروکی نویسکی یعنی پرتوگی بهت نبون از پت خوازم زاروکی کرد زمانی خوا بلیزن چیروکان گداری بکن جبو زاروک زمانی خوا زک باکی با خبن و بجین پیوستیا چیوا که من بگلک چیروک و برهمین کیراتی ین چپ کری هنه جنابی و بک سروکی و شنخانیا حریم کردستان باش پیزانه وی واری دا یعنی دوی واری دا ایرو حریم کردستان رفش چاونه گلو چاپ کردن و فروتن و پرتوکین کردی ده چه رفشی دایه لحریم کردستانی بتایبت پرتوکین زاروکان برس باید نکه که ام بحثا روشا هریم کردستانی بکنش بشتی سالا نوتو ایکی حتی نکه طبيعي اما كرد وقت دولتك سر بخونه لي بيجي دان بيدان نهات يكرن يعني رسمي فرمي نافولاتا نايتن نياسي لكرد إدارة خود كان جبو يجي نكأف نسل نو زمان عربي نظام تاني زمان كو تخين بي زمان كردية دوكي جدسبيكي سالا ایکیا بجین دبستان دسپیکی حتی تو دکترای وردگیری پارزگی ها دو که کرمانجیه بله کردیه کرمانجیه همون تشته تو بچه ناف بیروکراسی جدا زمان بیروکراسی جدی سهر کردیه یعنی زمان کردی جه خوباش گرتیه کتاب پرتوک بکردی گلک باش درد کبن همه تشتک دکه کیمیای کردی دخینن فیزیای کردی دخینن یعنی یعنی درس تکنیکی جاری فیزیکا کیمیا جی کردی هاتیه برگرد همه تشتک بکردیه یعنی چوا مثلا هون گرجستانه نه چوا بجین قطابیه خواندکاره که گرجستانی هر تشتکی گرجی دخینه ام جی بدر که کرمانجی دخینی جبوی جی اشیم بجین پارزگی ها دوهو که تشتكي نمونه يعني هيج دركي دنياي كرمانجي وقت بارزجها دهوكي فرمي نبويا وهر تشتكي بكرمانجي الوي بارزجها دهوكي ساعتا و خوش گلک سپاش بو برسی بدوانه باز در بازی بالد میوانی می عزیز که حالوک توان سال داویدا سر رفشا زبان کردستان باکور گلک کس بسا خطر حلاندن زبان کردی دکن و دبیجن اگر پیشیلی نیگرتن زبان کردی وی نمینه برس حالوک وک با مستوی زبان کردی گلو گرد دیتن و خطر نماین زبان کردی باکور و ترکیه گلو رفش زبان کردی بگلن پری چاوا دبینن گر و دبی چه بکن که آستنگل بر زبان کردی بین را کرن که حالوک میکروفون تجبیر کر میکروفون آخر کرم بکر زانی مثلا میکروفونی از گلک جرا وقتی اول نگن از عاجز بیم یا وقتی از خوشی جبیرت کم تو عاجز بیا نه تقاومه نه پروبلمه کرم بکر که بری از سپاسی خود پیشکش کمیش بوی آجوارا بو برتار بونه رياض هزه وسلاف الكلك مايت كيف غاش بمجرى كدن هفديت وسلاف لتمام شيفان انت شركات لازم نا فرصت قالوا زماني كردي خطر عن نماين زماني كردي هي انتنيا تقول رايا من خطر هي خطر هي كما يعني دستي مدى لكولين جمارين كوان بيجن كرد أفقاس آسملا بونا إيدي زماني ترك كرنا وقت ستاتستيك وواقي علمي لكولين مخامن تنانا لي بكم نافدا دجين أم دبينين كو وكا آغركي علاوكي مثلا أسيميلاسيوني كاتيا ناف زماني كردي ها تشتكي اشكره نای بشرطن
جات خازم مساویه بکم یعنی خطر چما تنبه اگر ام دیروکا 100 سال درباس بوی او ظلم سه زمان کردی ام بر جواب بگیرن سیاست آسیمیلاسیون ترکان بر جواب بگیرن دیسا جی ام شکر دکن که زمان ما بر خدای و سر پیامایه بله البته برنامه تب خوشی نشانه وی یکیه که ناو کردین ولات پالیز دا خودی هست خودی مسئولیت بر بسیار دخوازن تشتکی بکن بله yani herkes cem خود تخازه تشتکی بکه اپرسینگ متبریج کک مایات کن سروانجی متخاص انا کتابیجم لیبرا درباس تجبر که زمان وی ترین نکه بله نا فرصته كنت مكر لوردا خطر هيا تنايا يعني وقت ما قلت خطر هيا مخابن هيا إجاكا أستنجل لبيشيا زمان ويشا بير راكرن مربوط كلا شبكة أوجي هلبت فرصة سركية بله جبو زندی ماین زمانی کردی پیشکتن اوی هلبت مافی اوی مهمه مافی پرورده زمانی زکماکی مهمه و بلکی آهری مهم آب جبنگه و به تمامی آزادی زمان ما بینه جیانا خود بدومینه دویز کردستان باکور خودی ستاتویک بین ستاتویک سیاسی بین بله چی استاتیا سیاسی جه اتونومی بگره حتی سرقبونی حتی کرد نبن خودی استاتیا که سیاسی زمان کردی حتموید بر خطره وندا بونه به و جبویجی دولت ترک قد نخوازه نزدیکی مسئله ببه یعنی کردن استاتیا که سیاسی ناسکرین اوانا وک داویلی آنینا ولاتی خود بینن بله اوسان نشان دادن اوسان نشانی گلی خوشی دادن جل گور کیجان پارتی یعنی کیجان دیتن سر حکمه هموجی با آوائه کی بشکله کی اوی پارادیگما دولت ترک و دوی زمان کردی به کشتن جه پشتی لوزانه حتی نها او سیاست بوی آوائی مشیه تنی ده سالین نودی دا بلکه همت کارم ببین داویا حیشته جی هنک او چه بون تفگیر چه بون وقتی وزال دا مثلا خبردانا کرمانجی آوای قانون ایوهات گوارتن سربست بود بری اوجی سربست نبود یعنی خبردانجی قانونی هات بود قلق کردن بله 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 بریس باروف دا فریس حالوک از دکات خواستم زانی چه و پیش داشت مرا ویدیو کشانده بوش کردم خواهم به ویدیوی بوشینن تماشا بکن و جناب تجش مرا شروع بکه یعنی یا چه بداری که بچوک یعنی المکتبی هات یک شاندنی امنا بر پرسیاری تکنیکی را بیشن یا بر پرسیاری من یعنی اشکرم خوب ویدیو مرا ببشینن تماشا بکن و هم خبردان خوب باشید دریش بکی Evet. Peki bunun ismi ne? Bu. Evet. Kahve. Hepsi. Sen az önce ne dedin? Kuşhane. Ne? Kuşhane. Evet. Aferin. Onun adı ne? Hangisi? Bunun. Kuşhane. Kuşhane değil. Onun adı tencere. Tamam mı? Tencere. Var mı burada peki? Evet. Evet. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Kaç tane var? Bir bak bakayım. Onları yuvarlak içine al bakayım. Yunus Bey oğlum Bir oturuyor. tanesi Yunus. burada, bir tanesi burada, bir tanesi. Evet al onları yuvarlak içine. Yunus kızım Roni. Oğlum bir akıllı dur. Evet aferin. Aferin Gamze.
Evet, bir daha söyle bakayım onun adı ne dedi? Tencere. Az önce ne dedi? Dediğim şey. Annem buna bir kuşhaneye kapa. Aha, annem dibe dayka mı dibe biya koşkhane dayka agır dili biket. Yani zaruk gitme. Te çi bêjik ki haluk. Ay ev revşe. Dayka mı dibe murad got koşkhane. Herî koşkhane yani. ها بله يعني تشكي تراجيدية كان مجموع ملاتي أو ظروف كنا تماشا كر وما مستوى تر Videoyu که هستیاره. بله بله مجی ضرورتی خدا أو پروسس در باس كر تخازن تشتكي Malbeti tasarruk zbani dayı ki daxil ben iyice dçine mektebi Türkiye idi mecburen zbani xoşbir bikin rafş rastîjî ne xirkrane. Kerem bike keke. Ez xazim ser ya bêjim ew tişta hate serê me jî wek min got lê wextê em bêjin 5 sal berê em ji mektebê de hatine malê dê bavê me gotin Tirkî xeber nedin. Yani guneh bû sûj bû. Yani malê de Tirkî xeberdan qedexe bû. û me jî ba me jî tiştekî sa çêbû ku dî mesela hetan hacî ez dê bavê xwe ra bi birayê xwe ra yek gotinekî nikarim Tirkî xeber dim. Saat ve hoş. Çünkü malbeta ve malbeta ke hejoya. Malbeta ve gele grita. Belê ne tenê jûya ji ber şer kûçaxî û sabûn. Gelek spas. Brez haluk sala 1975 و دبستان سویدی درس کردی به زمان زکبا که تدایی نفیجانی دولت اروپا اجاره یکمین سویدی درس کردی دان سوید جان ولات یکمین به کردی و زمان زکبا که دبستان دا ها داین نه انک ولات اروپا ایجی دبستان زمان دایی که دادن یک کردی ما مستوى لوك هون 40 سال السويدي دجين 36 سال ما مستوى زماني كردي دبستان سويدينه هر وقت نبسكاري برتوكين كردي درسانن شكرا بخاب كردي سرف شو قربانجي لبي ولاتي والولات الدنيا أوروبا مرا بيجن اگر اون زانن درباره خبات ونی دوی واری داد چه یعنی چه آگاهی و هنش مرا بيجنو یعنی و چه و دست بکر و گیش چه قناخی یعنی دواری داینا درس زبانی کردی دا کرم بکر Mesela pêşketina zimanê Kurdî ez taybetî bêjim Kurmancî ve heta derecekê zazakî jî ji ber ku Kurdistana Iraqê pir hindik car caran otonomî hebû destpêkê da hikûmeta İngiliz li ser Iraqê hinek tiş ferz kirin yani pir hindik Kurdên başûr rewşa wan taybetiya Sûranî baş bû baş bû. Lê Kurmancî her wextê pêşketina wê gulvedana wê li dervayê welat bûye diasporayê bûye yani li hundir jî bûye li hundir taybetî salê heştê da çend salan baş pêşket lê zû hate birîn careke dinê li dervayê welat li taybetî li Swêd Kurdan imkan dîtin û hikûmeta Swêd jî siyaseta wê ji bo xelkên biyanî li vê derê kulturên cuda li vê derê ew maf dabûne wan yani biyanîn vira penaberên vira heqê wan hebû heqê Kurda jî hebû û me Kurdên Swêdî jî me jî îstîfade kir ji wê qanûna Swêd me jî îstîfade kir û heta dikarim bêjim ew jî divê ez bêjim li Swêda Olof Palme Serokwezîrê wê ku hat kuştin belê ew mafê ku ji bo hemû biyaniyan hatbû naskirin ji bo Kurda bi taybetî ew dikirin pêşkêş dikirin îmkan ew jî baş bû me weşanxane vekirin rojname kovan me derxistin mekteba mamostetiyê li girêdayê Üniversiteta Stockholmê sala heştê çaran da zarokxane hat vekirin mamosteyê Kurdî hatin gihandin
yani az هورگلی بساوی نکم بساوان خباتان نکم جبر کو پرندکتی زانین و هنا کس ابي بناود كند بيجن اكولا سويد ابي اكولا سويد نالي او بوليتيكا قالك جومر ديا حكومه السويد وهبونا قالك كادرين كو بيشتي جونتا عسكري كانان ابران هاتنا السويدي انسانين كادرو بون تيجيشتي بون دواندار روشنبير هبون اف قرانا كرن باش بو يعني كردي قالكي وقت زمان نویسکی زمان ویژه قالكي پیشتاچو قالك كتابين كردي هاتن چاپ کردن از خوش وی کاری دابم نو عشان خانه روزانو کوارا روزانو از بيجم اوا مثلا زيدا شر نسكن هر جاره زرد كم بس وی اويتكم بس وی پیشکتنا زمان كردي لاوروبا طيبه السويد كم طبي وقت مرة قال هورجلي بس كلي قالك اساس بو قدر اساس دي مرة سر برسين او برسا كنت بريج مكربوت شتي نسا سك كاوشا كرتاوي تشاوه كيكي هولوك ام قرن تقولن بله يعني از خازم يعني بشكل بردام كم مثلا برساته كنت قلت بو يعني امي استنگین پیشا زمان امی چه جورتی راکن بله استنگ وقت بلجی میگود پیشی مثلا ستاتیه يعني كرد في بيجن ستاتيا كي پیش تیوی اللي من رأوي مثلا اسيميلاسيون هي ام كنت تجي قادني بالنافكر جرد بيجن مثلا جنوسيدا سبي بله انا كردام خو بشكل مزنه كردام خو دست بكن خوب خو اسيميلات كن بله مخابن خابن اول وقت موجود انجام سیاست کن نوت سالیه ل مادام هاتیه وی درجه هاتیه وی راده کو ایدی ام جدی درسن کو هبونا زمان کردی خطر دایا دوی انك تشت بين كرني يعني يكو هنا بيت انك تشتام بكن بله يعني ام كارم بيش قلبي ولاتي بريس هالوك دوان سی چل سالات دا قربانجی پیش دا کتیه و پرسکه بسا زاروکی کردیل سویده المال خود کیش ازمانی ده پیون بریس هالوک زاروکین ما بلا خان زاروکین ما لخریبی زمان کردی بخونن باشه البت يعني جبوي زاروك دكاكي جبوي زاروكم خو باشه يعني جبوي الناس نماي خرطر بزاروكا كو بزمان دايك خو بخونه و بزام با زمان ناس بك و ويراجي بزام با كو كرده او زاروكي علي ناس نماي دا علي پسيكولوژي دا خرطر دك زاروكجي سركتي تر دبت مكتبه دا يعني درجيان خو دامياوي دا جي پیشکتی تر دبت اوا تشتكي زانستيه شو او سويد ارغومن حکومت سويد ما في پرورده زمان بیانی دیگه اوایش با خاطری کو زاروک ناسنامه خو خرط بکه و بله پاشی کو بکار به سرفراز به د پیشکتنی دا نه کرد دروا هیم بون باشه هیم ببن و حتی کنگی هم ببین مثلا اشته فرض کن کرده گرجستانی از استکهلم زاروکی مچه دبن بکی نبی مچه بن تو باورد کی کو زاروکی ما و نبی ما و کرد بمینن بباره یعنی خازم بیجم کردین سوید تبیجی مالا خدا کردی خبر دنیا نه مخابن تزانی هاتنا پشتی هاتنا صلاح حیشتی کرد هاتنا ویداری از بسا ای بری آن نکم بری اویجیتسا کردی می آناتولیا نابین گلک هاتبونه سوید و کارتر اب کردین سیاسی زاروکی وانا کرمانجی رند هم بون شو مالی دا او بون آنا جا زاروکی وان هنه
بك از مامۆستا me avqasa ez dibînim بله بله şagirdê min naja zarokê wan hene بله ew gav ziman winda dibe dihele ez bawer nakim ku nifşê dudiya eger gelekî يعني Kurdekî خطري ساكرينه yani ew tiştekî acayip jî nîne ji ku بله tiştekî elmiye illa wê sabibe بدولت بونه پروبلم يعني پر جاران میوانی عزیز يعني جبو هفته در زمانی کردی و جبو گوته داستران کردی و باش زانن چقدر جوان مهات نکشتن هزار مخابن پرچه دنیا کردستانی تایبت روزلات ارجی ایرو جبرا خفتن و پرورده زمانی کردی گلک آستنگی هنه یعنی جی باش بید زانن چند که بری دادگاه ایرانی 10 سال جزای گرتیگه دا ما مستای زمانی کردی زارا به حمد بون يعني اموال بعد تشتات بيد حصلن جالك يعني خمجين دبن روش خادن زمانی دایی که جی گلو روجاوای جی ایرو چاوا يعني هرچی قصد ظالم يعني بری شورش روجاوای ده خراب و پشتی شورش يعني روجاوای پرورده زمانی کردی چاوا بو اونا چه آستی دایه بریز باید شکره ما خواب برسی وای برسی بده نکو يعني تو هاش بهایی بله اگر امبر خوب دین روشا زمان کردی راستی گلتشت هنه اگر مرو بخواز رجبین ببه دکاره یعنی رجبینی و بحث رجبینی خوب بکرد که زمان کردی هیدی ونداد به لیش آلیه که دی جیبه اگر مرو یجبین ببه چه وقتی وکی نکه زمان کردی گشنکی دیه زمان کردی نبشکفتیه زمان کردی الکار نینه یکی شوان تشتی کو اف بکار اینانا زمان کردی زیده باید میدان جیده بد گرده تکنولوژیا نو یعنی هم بیجین اوان کنال تلفزیونی کنال یوتیوب یعنی نکه کرد باشتر هف دوناست کن هر چار پارچه کردستانی باشتر هف دوناست کن بلکی چند 20 کنال ساتلایت زمان کردی هنه یعنی چجرا وقتی که وسا دست کردانه کتیه هشیاری نتوایی جی گرک بلند بویه یعنی هم بگیرین همی پارچین کردستانی ایدی کرد خوناز دکن کرد داخازا مافل خود دکن کرد ایدی نه او کسنیم که دست خو دانا سرسری خو کس چلی نکد نه کرد نکه داخازا مافل خود کن جبوه جی از بینم زمان کردی روشا زمان کردی گله باشه لیوه که خالوق بود یه راستی جی او کردی اروپا و گله که دا زمان کردی به تایبتی و کردستان واکور و پرانیا انتلیکتویل و نویسکار و سیاسی روحاتنا اروپا وان الویره خباته که گله باش کرد نکجی بردوامه نکجی بشار خانم کردال اروپا هنه کتابین کردی دینا چاپ کرن کتابین کردی پروتن بس ام بیجین که اگر زمان کردی پیویا کردن دیاسپوری و او زمان نامینه چونکی وقتی خالق جیگوتیه او ماموستای تجربوی هیا نفش دودوا نفش سسیا ایدی او زمان کردی دقتن ام نکه جبو کو زمان کردی بمینر سر لنگا زمان کردی پیش دا بچه دویا سر آخا خوب پیش دا بچه دویا کرد بگهنه مافیل خوب نکه کردستان سوریه yani Rojavayê Kurdistanê zimanê Kurdî bojara pêşîn dibistana dixînin. Kurdistana Iraqê jî wisa bûye. Kurdistana Îranê xewatek û daxwastên zimanê Kurdî bixînin. Yani em bêjin Kurdê diasporê tiştekî mezin bo zimanê Kurdî kir salên heştê da salên notê da lê ji bo ku zimanê Kurdî bimîne tu pêş da biçe
لازم سر آخا کردستانی پیش دبرش راستك برازلي بلي سرقتني وراسي مالي دي ساجي وكي ام بگرن سياسات دولت ترك دروجا ايرو دا بريس بايم بری گلک رخنه سیاست ولی کرد را دادن کرن که گرینگی ناد نزمانی خواه زکماگی و پرانی افخا و زاروکین وان ترکی دا خبن لیوان داویان همو پارتین کردان چا جناب تاجی گود قالا پرورده بزبانی کردی دکن اف باشه لی پرورده کردی یعنی کی را دخوازن اگر خواب ترکی دکن كيك مايات هون هلفستا ونيرين بارتين كردان وكمال ورقصتين الدنيا نتابي درباري زباني كردي تشاوت بيدنو بديتنا هو برلمانتارين كرديين برلمانتاري تركيا دا درقا زباني كردي تبي سياستك تشاوت بعفرينا بمجينا بله براستی وقتی بیرامتی سال 83 هاتم سویدی توی وقتی دا البته اوه کو خستن و کاملین کردین باشور او بلجی زمان خوب کارتینان هر تشتکی دا و رخستن کردستان باکور مانه ترکی بوده یعنی من تنه آهنگین و شبین و جی تنانت سپیکری جی به ترکی آخر و جر فشارا ما کرد پارچندن مگوته ترکیه قدغه زمانی و اونهاتنا اوروپا اون هر سلبه قدغه بونه دچن اون با تشتی خوناکنه کردی از آن میگه پرانی ها که خالق به مرای جی از بیقارد کم پرانی ها ریخستن کردستان باکور روشنامه نوانای پارتیه یعنی حزبی بزمان ترکی درد کتن بلاوکی نوا بزمان کردی درد کتن اما دیوان نمونه سرخوبون ترکی بود همه تشتکی یک تشتکی کردی تیدا نبود پاشترنا بر خودان کوبارای کردی در یخستن و یا رخستن دیجی بس هندک شوان پارتی اجی بجی زود است بیکر پراستی ازانم مثلا روجانو یا پسکیل آلمانیا وانا بکردی بو پارتی پیشنگ بجین روجنامه آلمانج در یخست هدی کردا پارتی و رخست کردا زمان خود که ترکی که زمان کردی او گاوه گلای واش بو گاوه پیش دا بو نکه هر دی او میند او رخستن و تلفزیون وقت کم زمان کردی نه بجن روزنامه و کوبارن و زمان کردی نه ایدی سیاست کردا کومالا و پارتی کردا در زمان دی بردان اگر درج برندا بجی ترکی کار بینند تشنابه بس بخو دویا زمان کردی وقتا جمن از شورشگر بم من زمان کردی خورا نکر بتا زمان فرمی از چوا داخواز دولتا ترکا بکم زمان کردی بکنن زمان فرمی ام ریخستن و کامل کرد همی بیت زمان وای یکم زمان کردی بله بریس باید گلک سپاس گلو جنابی و یعنی هاش به ترکی رفشه و شنخانه چه آستی دایه گلو فروتن و خواندن پرتوکین کردی چه رفشی دایه گر برسی وای برسی بدن پر باکیش به یعنی ترکیه دا او پرس بومن پرساتش که خالو قد کرم کیف خالو تلفن پرسک زوره اوا جبر که حالی حاضر از نزانم چکاس واشان خانه هنه چکاس لبزانم پر هنه یعنی پر هنه یعنی باشان خانه فکر پر مساعده بکی از بی آویستا گلک آویستا لیسه بله از خواستم نوه از خواستم بیجم یعنی آواکی زانستیک مرد بزن به یعنی جبر که راش همه از نه بیجم بکی که مرد بیجه اوجی زف رشبینیه یعنی هم افقاس ساله افقاس روشنبیری مهانه افقاس کاملا و دزگه و سازی مهانه او تنه مثلا لیکولنین جدی و استاتستیک تنه بله ام چه دبینین ملسر جاده القواخانه لناو باجیر لگویند مچی بیسی ام گروی
diçin. Elbette evci çavderiye baş e yani mer şiar be goy mer vekili be çavi mer vekili mer kare tahmin bike. بله Bu ez nikarim bersi vekili bidim. Li bi tevayî rewşa ziman ez awqas jê xweşbîn nînim li Kurdistana Bakur. Ziman ciddî ber xeterê ye. Helbet tiştekek maya got sedî sed ez pê ramen. Ha YouTube xwe biye xezina kitêbxana herî mezin ya بله جوالا یوتیوب آوا به لیم مالا بريس هالوك يعني برسك بس اگر امي برسي بكن شالي كي وقد غكدنا پرورده بسماني كردي وهمن دميجي جالي در باشيلا دولتي وكبينات وكردا تيرتي شش وكردا تبين تايبتي كردي هون في سياسة حكومت تركيا تشاوا ددرقين وف دي تأثير كاريني لسزماني زماني كردي تكاكلو يا بديريناته اف چه سياسته yani siyaseta tıpkı eva paradigmayı despek da xuyabu hedef armanç tünekirna zmanı Kurdiye, kültüre Kurdane. Ve Kurd ben halandın. بله Ev hatta ve saati jî devam dike. Dem hebune stisti çebiye. Salên nodî da bu Türkiye dawiya nod heştê da Türkiye tabiatî dixwast hewl dida ku bikeve yekîtiya Avrupayê ku min xwe ji gelek hêvî dikir yani min got Türkiye bikeve nav yekîtiya Avrupayê belkî em bêhnekî bigirin. باور نکن Salên nodî da sana bere pêşta çû hinek kanûnê piçûk hatin guhartin بله taybetî wextê hukmê partiya AK Parti Türkiye ya Erdoğan بله wan destpêkê da tiştên ew makul gotin. Yani gotin em bikin em hêdî bikin. Em nişkê van nikarin gelek tiştan bikin gotin. O yani Kurdên ku heşiyan serî û hinekî ew bi aqil karbûn qebûl bikirin. Bigotana gelek jî sakir. Bigotana baş e evana heqê milletê Kurd ne ev tiştê kon bêjin tiştê piçûkin. Lê baş e wana bidin yani wan jî bidin. Nahat herî cemiyekî deyndarê te be perê te hemû girtiye kiriye berûka xwe. O tu jî muhtacî peran tê herî jî rabêjî ka perên hemûyê bidin. Ew bêje welay nîvî wî heye yan jî sediyekî wî heye tê ew ê bigirî û paşî ti heqê xwe bixwazî. Lê ew ê mixabin wisa nebû. Li Tirkiyeyê wisa nebû. Ew demeke pêşîlêvekirina pirsa Kurd jê re gotin. Yani hêdî nermayî çi bû? Siyaseta Türkiye'de paradigma hat guhartin. Hatta dereceyekî. Mixabin me Kurda me rincî îstifade nekir. Me îstifade nekir. Me istifade nekir. Ez dixwazim evê nokteyê ev bikim. Ez dixwazim ser vê nokteyê bisekinim. Ji ber ku me kerem bike çendê baş jî revandin ez dibêjim. Bimne re Kurdan bi milyonan Kurdan dengê xwe dan BDP. Ew partiya legaliya nêzîkî PKK ye. Hesabike sed belediyek hatin destê wan. û heştê parlamenter çûne parlamentoya Tirkiyeyê. Milletê Kurdan xwe çi lazim e dane. Zarokê xwe dan, xûn dan, here dan, her tişt dan vê rêxistinê ji bo ku tiştekî bi destê xwe bîne. Kurd rahetî bibînin. Lê wisa nebû malesef. Ew mesela asimilasyonê de siyaseta asimilasyona dewleta Tirkiye da rola wê siyaseta xirab gelek e. Divê em Kurd qebûl bikin, bizanbin, bibînin. Zaman dirêj ji bo Tirkiye dixwaze zaman dirêj bibe. Zaman çiqas dirêj bibe Kurd awqas dihalin. Ez ditirsim wiha dewam bike înşallah sa nabe ji ber ku konjüktûra dunyayê misade nake. Dê gavê saxuye ye. Yani rojilata navîn da sînor tên guhartin. Eger bi destê dewletê bibîne em ê tunebin. û ew siyaseta şaş ew siyaseta xirab jî avê destê wan dike. Yan jî avê ber deser aşê wana. Yani hesab bike sed belediye heştê parlamenter dikarbûn dunya bihejandana. Parlamenterên BDP peyk hatine meclisê da behsa wê dikin. Ka li Çînê ew milleteke eş dibêjin em jî Tirkin.
سر روشا وانا برسيران ده مجلسي تركيا دبي هشيار بن دبيجن لتشيني ملاتي ترك ندبش ده يمكن بيجي نف هذا في دب خوي المانيا انا ارتشلا مربا ديشينين مقابل دبي ازانم انا قال لك انا ما تقدر يمكن انسانين خورت انسانين فداكار او كنا صالح خو زمان خود انا بدا پیدا اونا ناجوان گوتنین ما عاجزن لگره یک هبه جوان را بیجه بريس هالوك هيش كاسه هنرمن دمه دلال اصلي قادر دبرس دان يعني تاثير PKK سر زماني كردي چاويه و پس جي درقه سرک وزیر بری ترکیه و سروکی پارتی یا پیشروش یا داکو یادش بریه احمد داوود اوغلو گوته بکو فربون زمانی دایی که دبستانان yani hevgirtine heste belatiyen Türkiye'ye yani çimo kengi demo serek vazir bu ne digot kengi terk dest kar berda paşe yani kuzmani kurdin asker te çava bersiva persa astika qadir bedikşere bakha yani tesir PKK ser zmani kurdi çava etkari beji yani kurdi ne got yani ya PKK süper sala سی سالی شهر چکداری هات کردن هر معلومات که یک دو سه کس هات نکشته بله اگر سیاست که پگه که بوی زمانی کردی هبیا نها خوش برای وان گنجان ایو که هات نکشتنش بوی خاطری گنجی خوب نجی وی مالی خدا ترکی خبر ندانه ده ترکی پارادیگما وان دا او تشت نبو یعنی سروکی وان گفت و از نه عاشقی کردی مد گفت من دولت چی همی 40 سالی زمانی ترکی و زمانی دولت بکار بینیم 40 سالی دا کس نامینه 40 سالی دا کی وی ببینه که کردی خبر ده یعنی برسوا کردی برسوا اصلی خانم من دا ام بین دورا سرک وزیر بری و داوود اولو کنه هایت خازه پارتیه کی چبکه لا ما تاجي كردول جيرابي لازم لا بقى هلبت يعني ام كرد ام خازن مخالفتك لتركيا دركبه بله براستي غارتنا كي بك براستي ما فين ديمقراطيك فرابك و برسا كردان ماواتي عادل چارەسەر بکن حتى برسا كردا چارەسەر نبه تركيا جريه ديمقراطي والنبينه ليش هي اف بارتي درد كابن سروكي نو درد كابن اواج بوي مجول كرنا مايا اواج بوي دريش كرنا امري اويا دريش كرنا امري زمان چه بكوش بو كرد بحالن چقا زمان در باس به كرد افاز دحالن سات حيف يعني اوا يعني راشبنين هلبت يعني هذا بيجم وكوانجي نبه ويدا باجامجي هيا جبركو ببره جبركو دنیا نتنی دسته آنه ایدی دنیا پچوک بیه پرسا کردن ایدی پرسا نیویورکه ایدی پرسا لندنه حتی پرسا کردن پرسا نورمال حوالتیه که آمریکای کارکره جی بله جور انرژی تی و دنیا پچوک بیه ارده کردستانی ایدی دنیا جی گلک سپاس اوا شانسه کش با ملتی مز بیجم İnşallah geliyor adam nekes. Spas. Briz mayet em persekasa yani em ber devlet bu ne vadı çın başvur devlet bu ne keme heye şikar. Pişti ku Kurd bu xadi devlet yani devlete ki serfxa şansı kurdi zide na begelu kurmancı surani fark nake her du jî Kurdî nelê pêvajiya devlet bûna başvur da surani tenê dibe zimanê fermî li gor we. بله هولت صحنه براستيجي شكافندا ما براين ما سوران دبيجن سوراني زماني فرمية كردستان باشورة وتبيا تني او زمان بكاربت زماني دي يعني زراويندي كو كرمانجي هيا بيجن هورامي هيا لوري هيا دبيجا او نابت هندك شوان دبيجن نه تنه کردستان باشور
دویا سورانی زمان فرمی هر چار پارچه کردستان ببه و درواسی جدی جی ببه یعنی تشتکی پراستی خیالیه قانون دهاتی زمان کردی زمان که فرمیه کرمانجی زمان کردیه سورانی زمان کردیه هورامی زمان کردیه زازایی جبوه جی هل هولا که به تفاین که تنه امزاراوه که هل بجیرین و بسابینین سر همو کرده او نابه بالاف تجربه مهنه نرویجی ولاته که دو زرابین ما بوینا دو زمان رسمی جبوه جی زمان کردی کردستان باشور و هر دو بمینن کرمانجی و سورانی جی هر دو جی وک یک زمان فرمینه نها مثلا والی دو که وقتا نامه که جو وزارت که را دشینه به کرمانجی دشینه اگر وزیر سوران به سورانی بس سلیمانی الهبلی سورانیه زانیگه صلاح الدین خواندن سورانیه یعنی بو افراندن زمانه که نتبی یا کرد زراوین کردی یعنی بیکبونت کار زمانه که نتبی به افرینن یعنی نیرینین ده در بار زمانی کردی یک گرتی یعنی زمانه که هبه تو من فهم کرد جناب ته یعنی زراوین سورانی و قربانجیری از زودا نابه مناقشه دامه و از اکادمیا کردیجی دا اندام و گل نقاش مد سروری کلیه یعنی درست کرنا زمانه که نو اف خیال پراستی زمان نو درست نابتن اوان زمانه کرمانجیه و 500 سال به بردوام بویه نویس به هنه یعنی چه هم بکارن وی زراوی بیجیم همه بریاره که بده قدقه بکی سورانی اول 200 ساله به تیتا نویسین و کار به تیتا کرن هم نکارین بریاره که در بخیم بیا قدقه که از بیجم با روشا کردستانی نکه وصا باشه اف کرمانجی سورانی ام به آزادی بده نوان زرابین کردی کس ناب زازایی قدقه بکد یا کرمانجی یا سورانی دوی مل بمل هف پیش دا بچد اما کردستان بو دولت اوی چوا ببه پاش روژه دا بلا او خم بو او دم وکی کرمانجی بشد بلا او خم بو نفشیر کردین باکوری کردستانی بسورانی یعنی بسورانی نزانن کردین سویتا بریجی بسورانی بایی بکشین گروه ابناء آستنگی که گلو یعنی جناب تدریجه که کردستان که سربخواد چه به امی پشون دا سر بپرسی بفکر داری یعنی همزا بشم این کار بکن یا زمانه که فرمیه بیا زمانه که استاندارد یا میدیا زمانی میدیا زمانی تلویزیون یعنی برا پرتو که یعنی برا رومان هبن برا بست به زمانی سورانی لی بزرابای سورانی لی یعنی زمانی فرمی اینه که پروبلیم است فکرام چه دویجی زمانی پروبلیم کامه یادم یعنی تو راست دویجی ما پروبلیم که ام جتشت حسان دست بکن پاش بچونه تشت زحمر مثلا تشت حسان چیه؟ الفابیه نها برسي الفابيه مهبو كريلي نما نها جيبو لاتيني نها الفابيه لاتيني الفابيه عربي ما هي يعني چما مدو الفابيه هبن الفابيه حسانه تو الفابيه بكي نكا امسر الفابيه جي ركنا كيبن امسر الفابيه رك كتباينه بي وقتي كردي با كورجي كتابه بلاتيني اگر سوراني جي بلاتيني بوي رحتر دبا که ماسی دکاره بخینه و کرده دیشی هم علی بوی که یعنی سوران بلیفه عربی دنویز یعنی علی بوی ون یا عربیه نفسه یا سورانی یعنی لاتینی جه عربی جه برای همه لاتینی چه بب و هم هفته فهم بکن بجا قال يجرى وصا بفاناتيزم بحث الفابيت كان هندك كس انا حازم ويكوابه الفابيه لاتيني جنامه الفابيه عربي جنامه ام چما او فاناتيزم ما چی از بجم لازمه ام بره خوب دینه کی جان حسانتره کی جان بجین کی جان حسانتر گور جناب ته کی جان حسانتر نه گورمن جبرکو
کردستان باشور و کردستان روجاوا جی همو انگلیزی دخینن. بله تو وقت انگلیزی دخینی تو هینی الفابیا لاتینی دوی. بله جبو مروجی درس داده کردکی باکور پر زحمت اخو هینی الفابیا عربی بکن. جبو مه سانتره اگر ام دلوکری مجیه وکری لوی پرسی بنرن ام سر الفابیا لاتینی لحف بکن. لی مقابل بفهمینه. بری حتی سال نودی یعنی سویتا بری الفبا کیریلی بو بریس باید الفبا کیریلی پشتی سال نودی ابجی در بازی سر الفبا لاتینی بود شکر یعنی بله تبي تشتر بقى فروتش تاكي ستاندرد تاكي تشيكن برسك بسا يعني امشبكن يعني بسادون حزورن ونبيت كرت الاوروبي هنا روسيا هنا كافكاسيا هنا يعني يكرد كافكاسي وروسيا بيجن دبستاني مقابل تنانا ودرس زباني كردي نوت نزاروكين ما يعني جبور جنوبي وحردان جبور بي اكيد شيء لازمه وكي يعني بسازی که یعنی بدویه که سازی که هی زمانی کردی زودترین دم دابه به زمانی پرورده اف کرد به وای که زانستید پیش روزتا یعنی پیک وره اون چه دبیجن یعنی چه گرک بکرن وکی اروپای دیسا نورمال یعنی دیاسپورا این دیسا درسان دادن روسیه کافکاسی رفش خرابه بس تنی ارمنستانی yani çend dibistan henin tine gundata û derê ders zimanê Kurdî didin. Fikra we çi dibe gerek bêkirin ku zarokên me ji vê zimanê dayîkê bêpar nemînin jî bûn zimanê dayîkê. Kîj ve bêje kere Ez bersiv bidem. kere bike. Belê. Tu ji baş bike alû bike. Kere bike. دستوریاکێک خاڵۆق ji ber ku rastî dorawî bû bes نکه راستی جی جیک کیانک قوارک بجین ستاتوس فرمی یا نافنه تویی هبود کردستان باشوره کردستان باشور لازمه ارکی بیه واجبه بیه خودی درکه بدن زمان کردی هر جا دی بیرامت کردکش کازاخستان هاتو هات چو دف وزیر پرورده حکومت هرما کردستانی. بله. وقتی ام خواهن هون پرتوک دبستان خو جبو قام جوکوا بخیره. پرتوک دبستان خو بدن ما ام در کازاخستان بکار بینیم ده خاندنی دا. ام چه بو پرتوک سورانی الفابه عربی گفت اف پرتوکنه. خازی به بکار خازی در به یعنی کرد کازاخستان سورانی و الفابه عربی اف دویره دا لازمه ام و برپرسیاری مسئولیت بدین حکمت هرما کردستانی حکمت هرما کردستانی لازمه خمیش زمان کردی بخود ایرو کردستان باکور چه حکمت نینن چه جهت که رسمی نینه لازمه کردستان وقتی کردستان حکومت هرما کردستانی لازمه ارکی خورد واجب خو آلیکاریا کردن با کرجی بکرد آلیکاریا کردن دیاسپورا جی بکرد آلیکاریا کردن سوریا بکرد زمانی که دولت وقت فرانسا هراد ده و الولات اندن زمان فرانسی بیت خواندن امجی حکومت هرما کردستانی لازمه هر سال هرکی جبجه خو آلیکاریا و شانخانه بکرد کردستان باکور آلیکاریا کردن دیاسپوره بکرد آلیکاریا کردن سوویت بره بکرد و زمان لبنان بکرد هر جایی که زمان کردی هبت زمان کردی سرلنگ خم مینه زمان کردی زمان مهمیانه ناستانوامه ارکی مه از وی واری داد وی بیاوه دا خواست شد که اون دخواست حکومت هرما کردستانی بکن آلیکاریا و بکن از جی پشتوانی و من خازو تو وزیر چانی پرورده بریس باید جبر که امگلک دخواستی بپر لی دیار پروبلم واشوری هرما کردستانی پر جی بداری یعنی کچ برهنه ابنه لدی ساجی
جار جارا دبی گرکی گو بده دیاسپورای کردی قزاقستانی یعنی تخازن پرتوک تننه برو لاتینی چاپ بکه کردی ارمنستانی کردی کردستانی یعنی ام حجد ام خواهی قدانی ما ایرو باشوری کردستانیه ام باشوری کردستانی دوینی چاو دولت خود به تمامی نه سرب خواهیلیش بومه اف دولت به عردی میه اف ولاتی میه گرک گو بده دیاسپورای یعنی برا بشکی چیکه که وی پرسی صافی بکه وی پرسی چرا سر بکه اصلا فکرم پرسه که جیت صابد حقي ويا هون فيش حقي ميل وقت حكمة هريما كردستاني فيها نكية أو براستيجي جناها كيت در حق زمان كردي گرکی حكمة كردستاني هاريكاريا زمان كردي بكت هر جاي كي خالق بجلا وقت که باید شکره بخواد دنگی به بکی حریم کردستانی سرکاتی حریم کردستانی و که دخواست کرد دیاسپورای آلیکاری بیاری پرتوکش برا بشیده یعنی کرد قزاقستانی هاتن گرکی یعنی آلیکار دستوالا گرک برنتانا نو بقابن دبکی روشه که بیا میوان پروبلیم صافی بکن دیسا چند پرسن 2% مانه میدید که جنه تابی یعنی الگوری و کلی هجای يعني وقت بسبور ومقدار زماني كردي ونشاود بالسال بيدو الهمبر اسيميلاسيون يعني شانسي كردية وما تشقى سيء يعني الهمبر اسيميلاسيون هم تشاود كارنت برخابتن شكرا ما خاكيش و كيكي هالوقتت نقاش بيجه كيك بايت واستيا كرم بك سپاس موی پیشتر یک مایت دیاره رن پی آگادره که چاوی کردان وک دزگه هری مزن کرسنا باشور و ستاتیوی فدرالیه اوا کرد نتنش بای زمان به تمایش بای هبون تنبونش خورا وک شانسه کی دبینن پرانیا کردان از دبیجم و وک چاوی خولی ادنیرن و سپاس که مایت اوی پیشنیاری دکه بله براستیشی اوی سکدنی بیجم مثلا زراوان سورانی کرمانجی هم بیجم او حوالین کسا هنه کنه از دبینیم یعنی گلکی شوونتی دفکرن یعنی اونات بیجن قای همه زمانی کردی تنیل در دورا سلیمانیه بله اونا مثلا او بکن يعني حاول بدن الفابيت ببا او الفابيت ببا هم الفابيت ببا لاتيني از ما مستعمل مكتبا هاي مجي هي بله كردي ما هم تيب عربي انا مجي لاتيني انا تيب عربي شي مدري درسي كرسنا باشور برانيا وانا او حرفي عربي تكونن حرفي عربي نك دشوار بريم به قربن يعني الجورتا رو بانجير ساي نتن الجورتا مثلا از زانم 12 حرف هنا د جي سويدي جداترن اي لاتيني اي كرمانجي زارو 12 حرفان هين ببه تمام الفابيت بله اي عربي نتني 20 حرفين عربي هندبه قالك ها حرفي دو جرايوي سي جرايوي ببه يعني كان نود حرفك سي جرا بله ببه قاسي نود اوي نود حرفان اوا زحمتیه که طبیعی از هوالین که نخوازن الفابیت بگوهران جبیر دکن اگر تو تخوازی کردی دوی زرابای کردی پیوا بدن هف بکن ناو هف دوی تو الفابی یک بکی مثلا چکی از الفابا عربی اوی تیپی عربی متزانه بو من تشتین تورانی دخاندن و آخریجی هناك برادر سورانی بلاتنی دنبسین ام قالك ما بيبين سورانی مكريه نوا كرمانجي زني يعني اونا الفابي بقرن زمان جي نزكي عبد بيبين سورانی تين كابن كرمانجي او تشكي خرابه بله بس استاندارد بونا زمان دكن مادام او شيء 7 سال نه بلكي ليش هذا دبيان اون مابوستا یعنی زانیار گرک کردناس گرک دیگه کنفرانس چه بریان سمینار چه بن دوی وعده هاتیه دم هاتیه دیسر
كزوانا كي يقرتي ستاندرد أميدي بفكرن هم تفهم نكن از روز بيجي بسوراني برد جوارز بو بنا عند كيف زانم ما مستوي من كلامي وقوسي باش زاني زراب سوراني ليز زانم تزايز دي تشوي بنا افرس غريك هي ويعني جنوب تاغوت هم بر اسيموليسيون يعني تش شانسي كنت هي وكام هم بري برخبت هي فكرته كاكي هذا درك وبرسوم يعني برسما هری خوش یک جوانا برسما یک مایت بو وقت دست بینه توی هبونا شک استاتیه که ما کرده هیل لسان روی عرضی او شکلی گلک باشه و دیسا شانس هید اول دنیای دا سیاست دنیای دا ممکنه سنده و ببین انا ام به کلجان کرسنا روجاوا دنیرن انشالله این درجه پروسیدوره که کرسنا باشور به که او زاف گارانتی ویشت نکو حسابه انشالله حسابه چاوی کرده همون روره اگر حسابه به کرسنا باکور و او به یعنی و زمان و روشاوی ناخرا بجید پیشتاوی زو و گلک زو باش ببه او با هیه بله سپاس پرسک داویجی هر کشوای و نوادی پرس داوی گر کردی نه به زمان فرمی آنگو نبون زمان دولت که ده چاوت کاره خواهش بندابونی بپارزن و دکاره چه قصوار پاراستن و پیشخستن او پرسام نداویه و شکنه بخواه بریز و مهایت بریز حالوک پرسیوه بدن و گوتن خواهش داوی بیشن امیدید گیجنه بر داوی و بردامای خواه کره بکن یعنی به دولت بون بجی چه بجی هم چاوت کاره خواه بپارزن چه قصواره وره پاراستن گلای سپاس بو به صحبت خوش بو سپاس جوارا بو بیمونی منی دیلار عزیز نچیا گلا هزرو بیرت خو بیجین و بگهین خانده و یان گهدار و بینرین و سر مثلا زمان کردی و که مگوتی جبو که زمان پیش دا بچتن دویا او زمان دبستانی بیت خاندن و نه تا خاندن تنج و درسی نه مثلا هنده جاد بجه بلا درس زمان کردی هبه نه زمان درسکی پیشناک هبه تمام چنه باشتره و درسکی بزمان کردی هبه لیت بیا هر تشت بزمان کردی به نکه ام بری خود دینه اگه ام بری خود دینه کردستان باکور ام بری خود دینه کردستان باشور ام بجین الوان ولاتا کرد دو زمانی نه یعنی کردی جد زانن ترکی جد زانن بجین کردستان عربی زانن یعنی فارسی و کردی لیب راستی نوصایه ام دنیو زمان زانی که یک خالق باش زانه کل سویده بحثا هالف سپروکی کن وقتا تو زمانه که المال باغوی و زمانه که دیل دبستانی بخینی تو نوی زمانی باشین دبی نه زمانی خوب باشین ام سقطن تو بر خوده همی کرد یعنی نکه هم برای خوب دهنه کردکی الباکور کردکی دیار بکری ام باجار دیار بکری بگیرین به ترکی تخینن وکی باجاره که دیه ترکا او جیب ترکی دخینه بس چند کس دیاربکر بوینه نویسکار به ترکی و چند کس باجاره که ترکیه بوینه نویسکار تو بر خدای فرق که مازن پیدا هیه او زمان مروف پیت آغبت دویال دبستانی بخینه شمو که زمان ادبیات و پیش بکبت دویا او زمان وجدیانا بیدار اگر نه اگر bu derse ki evet zamanı Kürdi bemine ev zamanı Kürdi kadar kirin jidisa zamanı Kürdi demine arman cama eve haki emne bine devlet ji mesela Kürdistan'a başvur emne boyuna devlet le zamanı Kürdi hamu cihaki da kart edin edi ve devlet eğer em bebine devlet ji bu zamanı Kürdi tiştek farkına ketiş ve yamanı اما اگر بله سپاس من درش سپاس که
که مایه براستی جی اگر ویژه ادبیات کردی هبه فولکلور کردی هبه خب یعنی زمان جوی بپاراست شکر هل بستوانی هجا درکتنه هولی رومان نویسید ما نویسکارید ما برای سالوک تی چه بیجی یعنی برسی و پرسی بدی کرم و خب بیجی ایده بجی دیگه نکا یعنی اش دیندار و تیر نابم شخافته دا و تیر نابم گلک سپاس براستی جی ایرو فکر من مصیبت که خوش چی بو تباشوانی مجی بی راضی بن برای سالوک کرم و خب بیجی و وستان دیرو نه بله پرسا داویه کرم بکن بله نه گوتنا تنیسکاری می باشنه شاعری می باشنه شکر بله شاعری می هنی باش احمد خانی بو یعنی هنی به نویسکارن نابد وی مجال هبه زاروک وکک مایت گود وی هر مکتب دا بخونن بله و گرمانجی کتیه اوی ناکه مایت بجه اوا دیسا بین رشیاد که سا نگاتیو نشان ده خودی اما اوی پرسی ام شب رو دجین ام شب رو دجین چونکه گشتی اوی درجه جا سر گوتنا تا یعنی مرد کاره چی بکه گلک چتنه که مرد بکار بکه برای من گلک چتنه بهیوی نبن او مثلا جبوی مثلا ستاتوی زمانی کردی به زمانی پرورده ای دنیا پشت خواه دبنره ده پیمان نونتوی داد همیان دا افتشت هیه مافی زاروکان پرورده ملتک حتی ده او پیمانا هری خرابیا روزانی دا جی ستشتک هیه امتکارنجی استفاده بکن بله مادا 38 هیه اوی دا جی امتکارنجی فایده ببینن و وکی دنیجی یا اونسکو یکتی ملتان دستورا ایره ترکیه داجی از بیشم کی جانه به تی داجی هیه یعنی مافی پرورده زمانی زک ماکیلی که کیت افتکه تنه یا ترکیه دا تنه یه پشتی پرگریدان لوزانی دا پشتی پرگریدان لوزانی از بیشم مافت داین نه هشکو او ماف او ماف یعنی پرگریدان سر هر دوجی چون اونا تنه لی یا لوزانه یا هری خرابه حتی دور داجی بچک دادیک بچک وکیلیه دوی کرد اوی وکن حتی فرسان چی بو راوش گوهری بله اوا مهمه او البته گلک چه دنیا یعنی از نادریج بکنی دریج به گلک تشتنه که امکارم بکن دیاسپورای لندری ولات وک پارتین سیاسی وک کامل و دزگین کلتوری گلک تشتنه که مرو بکار به بکار بینه اوی چرخا سیمولیاسیونی کم بکن نکارم بدن سرکناندن ancak beheziydi be مقایتی لی امکارن هیدی بکن ونک داریم پیچوک جی هبی ونا وکن جی استفاده بکن برخو بدن زمانی مزمانه که خورده کجان زمانه که دم بیا شونا کرمانجی دا نام مربو 100 ساله بله دراماتیک دولت ترک خاصی زمانی تنبکه بله راسته استاجی شکر سرپیانه سپاس وای برنامه حتی که کسی ولی هجای وکوه هنه از باور دکم زمانی مبنده نابه خودی ساعت ورا به کدا ورا به از گلک شورازی به و گوتن خداوی گوت که باید خازی دیست تشتکی سیاد ازیده بکی یعنی دیم te gotna ki te moje kere bke kek باید يلا قلنا ما ماينا بس وقت خلاص بو يلا سباس بو رياض رياض ساعت ما خوش يعني بريجي دا وقت مستران ريوان قهداري دكيرن ناوي رياض بهيست و گلک کد کریش بو زمان کردی وقتی که دا کو زمان کردی جدی آخو کسر آمه بو بله بله گلک سپاس بو همو او هوانو گذاری گوتن خداوی بیشم اجید خازم بیشم رزدار نیشا جلادت علی بدرخان 15 گلان و 1000 نسد سیب دادا دم کجا یکمی تیپی لاتینی کوباره هوار در قسط و روش بیا روش جشن زبان کردی تعداد بیشه زمان زانین جی خاناسینه بله زمان نستمه زمان خاناسینه زمان چانده زمان هبونه زمان راحه کسی که زمان قابنده بکن هبون و نستمه کاجی بنده دکن بمیلیون کرتنه
بلکه مروین پر باش بن قنج بجی لی مقابل ایدی بنا ترک بنا عرب بنا فارس جبرك زبوني قد نابي بزبوني قا بير كرنا ودي ساجي پر گرنگش بو مروف زاروقان هيني زبوني زك باكي بك دبي دي وباوي زبون زاروقان دبي ببن دبستانين زاروكي خا دبي بالدا زاروكي خرب زبوني دايكي باق خبن زمانش بو چه گرنگه مروف زبوني خا يعني دنياي فهم دكه زاروك زبوني زك باكي خيالا دكه يعني زمان مروفون هفدو دناسين إيرو بسايا زمانه ما أم هبرا يعني تبايفن يعني اشتروا هذاك همو تشتا وتشتكي هي فرانسيساش بوكو كيجان زمان دولمنده ليكولينك بيكانين والجوري وي ليكولين زماني كردي سير دنياي نوف حاج نوف 6000 زمان اندا دولمنديا خا ريزو سيبياكي دا بوغالي ريزدارون يعني زماني كردي زماني پروردهي نبجي قدغه بجي بيويسته ام زماني خاي دولمند خدي دركبن گلک سپاس و بالا با حضور جران آوا بریزدار نجا جبو بردار بونا وید برنامه داشت بو کت و خبات و گرانبها پرسا زمان دا و جبو بلند کردن هشمندیا زبانی کردی اجوار بدل و جان خوشبختی و سرکفتنی مزند خوازم سپاس اشترا سرکفتنی خوازم برنامه باشتر مخواه بندین زنم کت زیده که هونه پیکوینین مالاوه آوا مالاوه آوا و خاطره تجربه مایت و خاطره تماشاوانم از گلک جوارازیمه و تماشاوانی دلال ویدیوشن وریا تازه کاری خواهی ایروین تمام کرد جاره که دیسل سروی نو نشانی روز شمی ساعت 6 واری بدم موسکوی امی دوشانی دابن اما دکارو رو ببر برنامه بیلاس ترکیه بر بسیاری تکنیکی معروف اصلا و حتی نی برنامه که دن امیوانی دن بمینت نو خیر و خوشی دا امی ویدکن که برنامه ما ایروین هنی سودی جبر بگرن خاطری